Cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega na ngikorwo ndu subscribe te korwo ugi subscribe niguo korwo kiamukira ndeto ici turathie na mbere gutenderithia ciingie Karen Nyamu na Samido. Na Karen Nyamu akoretwo agitucumikia ithua rumiriri yake kuria kwa Instagram agitwira ati ni ohete thabari ya ndege erekeirie kundu kuria atanakorwo agitwira niko na akinya ni aratwirire ni akinya no ndanatwira akinya kuno ni turakorirwo guess kuria arorete na ni akorwo agikira mbica ino na akorwo confirm ati ari kuria US kuria Samido arathie na mbere na show yake hamwe na promoter gwitwo Saroni uria makoretwo magicokaniria miario guku wa social media na Karen Nyamu. Karen ni akira mbica ino na confirm kuri fans ake ari US na andu kuona uguo ni maitururuka comment section ni undu wo shamba wa muhiki uyu ugwitwo Karen wa Nyamu. One fan andika auga Nyamu ndari mutwe mwega akorwo akiuria next episode ni ari undu uria watuma andu maria muno ni ngofia na hood eo Karen Nyamu ekirite na andu ni makorwo magika investigation ciao makiuga ati icio nguo ti cia mundu ungi ni cia Samido na mathie na mbere gwetha hood eo na ngofia kuria Samido aciikirite na makorwo magicompare na magituma na ni maitururuka comment section ini makiandika horo wigie nguo icio no shamba wa Karen Nyamu. Koguo Karen ari kuria US na before ekirete tufica tutu twa guconfirm ari US ni arakoretwo akiandika akiuga ari ku tondu ni akorwo agicamania na brother wake materigainie. Koguo turendera Karen Nyamu shamba mwega athie na mbere na gucambuka na athie na mbere na gututengereria tuteto tukwaria guku gwitu tugukinya ndeto icio hau thie na mbere na gusubscribe tucamanie in our next video.